Big win andi massive one Everton amwita Beto afashe Chelsea ashyira ku ivi aravuna turitse nk'igishe cyeneza neza uwo bita Iliman Ndiaye bamwatse igikombe cya Afrika nagashaka ku bintu byo ngibyo Chelsea nibizi Chelsea koko ibizi neza ko Liverpool yatakaje ibizi ko Man yatakaje iki ni ikimenyetso cy'ikipe iri weak ku kigero cyo hejuru yego nta gitangaza kirimo ko n'izindi zatakaje biguye uko byari bimeze ariko ni bibi cyane kubera ko ibi kipe Chelsea mazemo yari ikwiye gufatanya avantage uyu mutoza Liam Rosinia ndimo ndibaza aharimo kwerekeza Chelsea akancanga pe nta filimbe Beto yahayikubisa ayicariye wabita Iliman Ndiaye ariko ni ikipe tsiye ngo ukabona nyine harimo nuko nakantu ukoro burya rukundo ikipe ikubitindi ukabona habayemo guhangana ariko uyu mukino nta hangana ryabayemo Everton yari nziza mu mukino Chelsea yari mbi mu mukino gisobanuro ni ibitego bitatu mpaga haigana Simbazi mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Unyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited Chomeka pose y'ikinyejana bamwita James Gana amagaro witwa Beto Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango asohoka wese atitangira itama bamwita Robert Sanchez asohoka wese atigandara na gatoya uwitwa Beto umupira arawuterura uwitwa Gerard ati cyakoraga gusa nukunyera atereka Maria Everton kimwe Chelsea utse kuri 34 BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza aya kabisa ikipe Everton hariya James Gana atereka pase kuri Beto aragenda rebukuntu muzama meza Robert Sanchez amutera robe y'ikinyejana kabisa tereka igitego kimwe hariya Everton kimwe Chelsea ubusa agaragaje ko hari amavuta meza ya Fry Mama Bon cyane Hillingdon Stadium eruka kwatsindwa 2022 ku kibuga cyayo kiranye ikipe ya Chelsea aya barashaka kwishyura kore Pamara gusigano atanga pasa kwa Malagisto Brokaneza witwa James Gana byenjwe nice play kabisa James Gana avuye gutsinda igitego ahitaza no kukidefanda ahitaza no kugitabara rekuye pasara kore Palma ari kuri baro kuri Malo Gusto ariko James Gana aradefanda kabisa rukutaguye ariko hariya ni kone kipe ya Chelsea Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama heza umuze bamwita Norbert Taberesi Kigomezi Bentuka Baby steps pampa nziza ku bana bose Beto batakaza umupira witwa Marc Kurana Enzo Fernandez ariya arawubiba Idrissa Gana gatanga pose hatari kwa Beto rakuri shot
hagati mu maguru no mu izamu bya Robert Sanchez. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Uwitwa rutahizamu umunyagine Bissau wavukiye muri Portugal bita Beto anamaliza mambo timu ya Chelsea. Beto 2 Everton 2 Chelsea ubusa ku minota 63. Aya kabisa Everton hariya kuri Hillingdon Stadium ifata Chelsea ivunagura hariya bayitereka kwivi bayivuna nk'igisheke. Rutahizamu Beto tereka mu gitego cya kabiri hariya agaragaza neza cyane kabisa ko yariye kawunga nziza ya smart fine maize flour bwana. Chelsea tuyireke igende tuyisengere. Liam Rosenio arayitoza koko nk'umutoza cyangwa n'umucancuro nimutubwire ni ukwitoza nk'umucancuro cyangwa hinarilahi Chelsea yagiye Karidina nijya hehe kwihari none bamwita Roberto Sanchez. Aya barava inyuma ariko ntarirarenga. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Fata kipa yose ya Chelsea bamwita Iliman Ndiaye arashwanyaguza aracenga arambika abakinnyi bose hasi hariya areba umuzamu witwa Roberto Sanchez mafuti hano. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Areba uko witwa Robert Sanchez ahagaze amukaraga umupira mu rushundura muri 90. Uwitwa Robert Sanchez niwe ari kongera Joel Gerson mukagara na Valdez hano nibyari gukunda otereka mu gitego cya gatatu bamwita Iliman Ndiaye. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Mutabare ikipe yashyize ku mavi bayikoreye byamfurambi hariya kabisa ikipe Everton ntawamenya ikipe na Chelsea tereka mu gitego cya gatatu hariya extra magique bamwita Iliman Ndiaye international Senegalais tereka mu gitego kabisa cy'ubwenge gikomeye cyane. Chelsea bakomeza kuyishingura hariya bakomeza kuyitoreka mu nkovu zasizwe na Paris Saint-Germain. Everton 3 Chelsea ubusa. Akarimbo twajyaga turirimba kabarokore bajyaga baririmba kera. Vuga ngo waba wararuhiye iki urya munsi sinakubwiye ngira remplacement naraza kwikorera Kaisedo sinabikubwiye agiye gutereka Mariam Diarra. ntabwo nakubwiye ngo iyi remplacement ya Kaisedo araza kuyikora. Ariyo Chelsea ibitego 6 kongeraho 5 11 mu minsi ngahe mu cyumweru kimwe. Urumva ahise akuramo Kaisedo azanye Tosina Darabioyo ubwo bivuze ngo Wezere Fofana agiye kuri kabiri. Ari kabiri giye gukinwa n'abakinnyi 3 mu mukino umwe. Yatangiye Mar Augusto Kaisedo yayikinnyeho ubwo agiye gutereka Wonde Fofana. None ndasanzwe ambeshya kenshi ariko hano rwose arayitanze pe mu byukuri arayitanze. Ariko ufite touche technique ko ari byo nakubazaga no kuvana mbere. Liam Rosenio agira game plan agira cyo bita tactical approach arayigira. Bibaze cyaga no gusimbuza gutyo gusa tu bibaze Enzo. Noneho ikindi
Chelsea nibasha kwinjiza ibitego nta nubwo idefanda haryo ubwo ikipe ifite DNA yiye bitandaraje Liam Senior sogana byamucanze pe nta nubwo azareba buri wamaze icyo atekereza kiri mu mutwe we cyangwa anyibukije isura ya Valverde ruze Rome imwishyura Ernesto Valverde cyagera imutandikamo bine muri remontada